okweshongora k'umuringo umwe gukunja kuburira injiri ubu turi kwitegura ikiro cya Pasika kwakorerwa akashize ruharo umurebezi wa Ankole niwe yabari umugeni mukuru. Ebyabireho norabano byesho goromo arimo kuchwerwa amashwante arimo bagenzwe kumwehakana arimo kwitwa kandi harimo kuzoka kwaya izaringa muri 19 izayikumwanyugo zargumaramzo gataragame na gamwe simaranga kureba ngo yitwene vaho kandi tuyumvira umurebezi witu wankore konke kikuru munonga no kwakira Kristo akazomagara gitu akazokera muri itu okubona kwe nuko kukira kwitu nabo cyanabona aryo muyihamba nahaturuma mutwaro wa Kayafa naba mutwaro wa Prato ebyona nabona ngwicyo tukabaho. Dean wa St James Cathedral Reverend Canon Nathan Bobs Mwesije yenjo gamba azimtekateka izibinire na munonga akuja kuziciro cha Pasika nicha karwa kashatu hariho kusoma kwanga munonga omwabazi kandi watuye n'umuhande cy'ubureberezi Canon Edson Abasa wakubona na stwara umukusomogo kandi gwakana hariho kuzya ebigere kandi gwakatano hari kinisa cyangwa munonga cyo kuza kwekorera umusharaba kuruganya mutiyobora UBI kandi asande ayibamba asande hari kuzoka hari kushemerwa tune services zibiri kandi ni nsima munongo umureberezi witu wa Ankole na Dean wa St James Cathedral mwe bari munongo kutitera nteka nungi yo kutubura injiri ya leta rimutuma yitu kwimuka abo kweteka tekerekero cyo kufana no kuzoka kwa mukama witi Yesu Kristo. Ibintu bitakabiro umureberezi abebembezi ba St James Cathedral babanza kumurambuza project izinuzikorwa umwanyugu ezimwe akiro cya Pasika ne batekateka okwija ombutongore kutandika kuzikozesa. Abo TV West ndi Senyomo Gideon.